The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksao point riulak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kahanyoutra Border Dispute Redressal Forum haka jelang kabalalong haka sinong mi mentru West Jainta Hills District haka arpusaw tarik unailar arajar arpunrio kalapan ko burom yaka kong da ailang suchang nakasinong maujem namar ka kamsulur jongka ban yasadnya bat kipulit asam hakapor baki temu ban wanra yakin nong yalam sinong bat kipajba ban lethe vote sa asam haka MLA election kabadang sulongsen. Hau korua bala pa sa kilat patay kubor. Ka forum kala pente bahaga ni ka jelang la penrung yaki dukot thama jong ka forum sa kumba shipongut. Ka forum kala rai ban let ajing tho sa kin rupongut ki amali nakabenta ban penrung bat ban ajing itu ha ki sinong khasi penar ha ilaka labang nang pelut balatip kum ka block 1 sa ka jela Meghalaya kum bala dep penim ya kanika ilaka da ka Jainta Hills Autonomous District Council ha ka bala dep ai sanat yu acting doloi ki wahe chenong bat ki jing penbana bala penmi ban ajing itu ya ki sinong. Ka forum kala rai ruban pelong ya ka jensyong kalan mongor hasilong kum kadak ban penbor ya ka sorkar ban pendap kloy ya ka kam ha ka ba ya ka tarik bat kapor ka forum kan sa penbana khamadian. Ta siang seorang masih pem priang ini beruang. Di sini tentang siang man kamu maran kamu di siang seorang. Yang aku gini yuk priang ini beruang. Man kamu kita, seluruh kita ya geri ya kita beruang ini. Jadi kan kita yang ini. Aci tentang ada orang gini yang le ya ke yang nak seram umai kan bu kubai le be tu le ya kibi tu kan saya do gai le kita yang hendak uciap yang geri yang kerja dulu nggak yin skamo bu ya dah ya ihap yang ini kamu mat itu thai tu tre yang hendak uciap bu pun tak pesan ini kan yang ini hai noi thau hai noi kita bersama kami manikan kino yada te sibutawan siaw ingo uchibun yada SBDRF MB company kan saru ha boleh gi kan kam le gi bu hatam mo ye gi slor ya ibu to wat le yo chong support warda o MB gi slor mo hatam gi ibu sa warda mo le demi kami ki thai tas nyok thong to wai cha ta thong jing ya phai Akan ni kejing yalang ngilayok ban yakren yesibun kita kimat ki jura khamtam ki badon kam kejing ide bad uput usam. Te kebadan kong miseungu makum ke forum ha kejing persyang kabarit ngilayok ban pedang sengau baha ya iwe ilong kemi iba na kasinong mojam iba kerteng ikong da ailang suciang na kabenta kakam seluruh kejung i ba yeng ban yakoran front bat kita ki Assam Police haka por ba kini ki Police Assam ki mod ban legra dagabor yaki nokit kam jo snong mojem bar ki pai nyong snong ban penbor ki ba kin theput cha Assam haka de election baladep bat dalor kaniru ngilayo ban pediang bat penrung dekot mai sya ka HBRF ya kumba kendali ni chipeumut ki members ki batmai bat ke babunru neki gede gelong kami tena kalian hi jong ke forum ye pedang sengau baharu ya kini ki kilong kami bat kumju ki orang ba ki ba keluar bani trelang bat ngi kum ke forum bat ka jing ye don lang ka juki de ka jing join lang ka juki kan long ka jing ibor ka jing iban sim ye ngi kum ke forum bagi dang la ban ai ka jing sekri ka ba khamba ya ka ri ba ke jai ban riu haki por bat singi ban sawan bat ka agenda he ka bakongsan ka bangiyakran ha ka de gejing yalang bat karai ka bangleshim kalong kane ba hadin gejing yalen ti jong ka forum lah nyeu tu ligi senang
bot hadin ki jing thok i babun ki bang ledap ai bot hadin ki jing kendu jongi bot ki deputy chief minister arngut bot chief minister na ka por bot wat pa ka sarkar me kali yaru ngila yo ban song jing yalang haga jing ide bot ke agenda la nigi mat ki jura jong put usam bot ba kham tam e galong ban penrung kerteng ban inclusion ni recognize no yiti ki snong ki badon spok blok on kumbala pen imya ke elaka de Jainta Hills Autonomous Council but rule ai sanat yo acting dolo jongka elaka labang nang pelut la pen imru yiti ki snong la notify ru yiti ki snong la ai sanat ru ki he snong tiga sarkar me khali yaru kadai ban include kadai ban recognize ni yiti ki snong baro ki badon spok blok on cha ka sarkar me khali ya ban penrung iki haki constituency MLA bat kumjuru haki block bat kumju haki polling station haka electoral rule jong sarkar Meghalaya bat kumju habaro hi ki department jong sarkar khnam ki te ki beriu nang te kin yo no ki jing thu bapura ku ginong song snong jong ka jela Meghalaya mereka juga por kin yo ban apply ki hot kisla bran kam joki naduki birth certificate haduki election photo identity card nang ta ka ki smart card ki MHIS card nang ta ku ki serial tribe certificate bar ki ve di te kane ka we ka mat ka bran kam ka wi kran ka lomba ya mentahi ngimpat bu mo ngimpat fix kata kadet lano ngin lek rai ka rai ka bangirai menta ka lomba ngilarai ban ai no da ka jing thok cha ki riu pheu mut ki MLA jongka sarkar jongi jong sarkar Meghalaya ban hadin nang ta ngin sa chimru ya karai ban perlong daka street demonstration ani gajing khi ba chismi hasilong ya ka caka ngin sabu bat ya ka por bat ka tarik ngin sabu ndre gine gelong ke artli ki rai ki ba ngileshim hagane gajing gelang jongi kabelong mentagasni smart card hayung dorbar sechisen is kata bagi smart card senangnya sangka Snya MK ke MHIS mo gak jingir apa saya lah yang sarkar hantam ya ikut ya sutom ini kena hapsa dari sama Aadhaar MHIS card Untuk mulai karakter kata. jadi ni kon pi hap admin ka hostel dah hap lek pi ka registration dah dam pi de smart card dah sampah cok oh dokter dan bayang yang ni kon pi hap lek operation ni yo te gua kam to hap penjan ni pi ya ka paisa ka ka hap lek operation ni ta ko pi MHIS card pi dan ni smart card tengah try bayar ri pi Ri na pagi mon le yo paisa sumar ni kon abda dan eksir yo sumar Kebelah si bona karo yela atau percangkafu ni ya ini kan memang dia smart card kan teh kebelah si bon mo